le nei tai au fou o le tai au o le astofi ia o le aso iva o le masina o se tema lua afe lua se fulu maratasi ia te whaatarofa i le mamalu o le tātou watunuu o le mai mua mai runga o le tātou NUS TV ia o le tātou TV vanu ia whapea tātou penga whamatalanga le tātou NUS broadcast ia te whaatarofa i lo so atau le nei tai au ia te maitai la le ia masa ia lewa mātou lua fui ia le taito lua ina o loutou pa ia mo loutou mamalu ia le tātou pōkalame nei tai au talofa masu talofa lava te vanga ma lol soifua ma lange ma ia langi soifua le nei tai au fou ma matango fie ia lofa tuno le ali ilo tātou watua ua taitaina mai lo outou soifua ia ai whape foi se mātou wola i le nei foi aso mo na tūlanga foi ua whape no tō fie i tātou ma lo lava le soifua ma langi mama ia e masa nei tai au ma matango fie ia tūlanga foi ulo ia i tātou lau mua e le tātou nunga i olo whape nā foi i tātou lau mua o le au ngā seila i mulinu ia whape foi i tātou lau mua ia i mototua le au ngā whafo mai ia nei tai au whatarofa o tā whatarofa nei tai au tātou mua whatarofa le foi ngā luenga pa ia le atua ia olo o whafo mai i tātou pōkalame ia i so se afio anga ia o lo tala ina i finga ngalo o tātou wali ia e whātaro whātu ia tō sunga i whawhengainga ia whare tua na whaalo ia malpa ia o ainga ia maroro se fua maroro langi mai nei tai au ia whātaro whafo ia tātou mtua tas ia i la tau o lo whaiva o le tāpua ia tāpua i whaiva ia i le ngata ia ri i matameta ia o ngā tātou university ia o le awhinga luenga. E ngā tai lia, o le so se tangata whainga luenga, so se tangata wā i whaiva o le nei aso ngā luenga māsani, ia o le tatalo a ia male tāpua i ngā, ana i o tātou mtōtausi. Ia e le tai tanunga, ia o lo manuia i o tātou whaiva, i le aso ma le aso. Salele lava, le gata lea, ia whatalo whatu foi i e o lo mawhauna mau mai, le tātou whasala launga le tai au nei, i so se tu o le nei kai lope, malo lava le soifua, whawhetai foi lo outou awai mai e whesosoani atili le whaalele o le mātou au nanga, ia e le ngata leo le whasala lauina o mea au na sila fie, ia au se le lenga foi mo i mātou, au tamawhai e mo le mātou ngaluenga nei. Ioi. Te loa tele i o whautuanga e peo na tuina mai i le tūlanga fwile lo le whaalele i o le tātou o onanga. Ia au te loa. Ia o le mele o sira fia le mamanu o le tātou tunu. O tātou e ni o tātou whailonga whatu stala ma whasalanga. Ai peo o tātou. Ia o le o fufua ina le tautua. E whaia le au onanga. Ia ar tūlanga fwile. Ia o le peo le nganga i o le tātou pōkalame peo na iai le amataina mai. Ia o le longolongo puieri. O le ia man mamanu o le tātou kutunuu. Ia e le maise, e le ngatainga. O le mamanu mātua. I tūlanga o lo iai ia pōkalame whaanga solo. Ia o le au nanga o lo tuina atu o le tātou university. Ia i lea taimi, i lea taimi. Sale lava. O sawa nei le tai au masa. O va aiwa. Ma voi e vodi si sui o tātou pōkalame. Sunga ia, Darren, angele, o sau. O lau pewa, o pisi vaenga nā wale, wata tala ia tātou whala inga fui leo le Vision. Le Vision's Restaurant, saule le lava. Ia a vaio nei misialo a vanoa o le Vision's Restaurant, o taimi nei o lo wha ngā solo le lato lato whaalawi loa i na ia whaalelea pe ia le tomai maleanga wa au whanau wa o ngā lo whapeona au tauina i le la vaenga o le tatou university wha malo fo i le vaenga o le FOBIP o le Faculty of Business and Entrepreneur mo le tamawhai ina i atia i lea pōkalame ia la ua vaai i le toatele o whanau i o le lato whiawhianga o le tamawhai atili pia i le kosle nei o lo whapeona whatau taina. Ioi. Te le i ro vai anafi, te le la tau na wai mea anafi. Le nei la lo anafi. Ia la fuuta pena wai pena o le vaenga o le tamutanga le uli. O lo patino i enu vaenga le. Nga voi lana usau ni tai au. Ia o la ua i enu whaina ua o. Ma le whainga le. La fuuana a matau na ta pena ia fufua. Ia mese fu.
Io sungai whaiaonga. Ia le sungai a Martin James. Ia o le tātou whaiaonga le o lo whenga ngafa malikuka. Ia le tamaitai a Agnes Chang. Tamaitai a Pautasi o le semu. Ia, whatasi e mane. Mane sui o le tātou o le tātou timo le NSTV. Ia le sungai a Darren. Ia la fu a matana whanga solo tāpinanga mole. Ne ori. Ale mamalu na tunu whafonga mai. Awa peo tau su se whale ainga ia po se wahenga fo i lo i ma tanga i se sui mai fo i se whale inga wata tau whale inga e na o e ngata le stores food e na o masina ne ia uma voi masina ne i tūranga o ngā ruenga whatinu o le whanau ia po la ko practical assessment ala ro whatinu le olo i ai ere o nanga le olo tūnatu ia su mai tala mai tu tala mai au e whataitai tātou Visena restaurant. Yes, ia, ma tātou mai whai lango so le tama whainga si o tātou whanau a onga. Se i tau mai mua fo i masiri sida le malu le tunu. Tau ma whainga oro iai, wa peo le tūlanga le peo le iai. Ma le tele al vaenga le o te vaai le anga i mai tātou whaleinga. O i nātou i olo i le businessi le o whaleinga i o tau. Yes, very true. I o mai ia sa ili atu i nisi o avanua e peo na o na whai o na whawhinga renga i alo ma whanau o tātou university. Ia, an malu o tātou tunu. Ia, o tau se whainga e whai e sau lunch date. Wane ai. Ia mana se mea, vea suna tup. Yes, sao len. Oh, je for free out there, le muska invite tātou. O te iro tātou, vea sa muni. But yes, do come by and come visit our Visions restaurant and try out our menu that we have at the same time and enjoy though. Mata ngofie ia na vaenga. Ile tūlanga fo tata ndanga ne tai ao masa. Oa, if you muri le whawhtai mātua. Eoi, e le whapea whatua a velo tātou whawhtai mātua. No tātou pōkalami. Ai mai ale amatanga o tātou pōkalami o mai ne tai. Ia tele fo i o tātou sui o tātou sauwhainga taitas. Po tātou faculties and centres, representatives e o mai runga tātou TV. O lo mo mori a le whawhitai i mātua. I le anganga fo i le whawhitai i mātua i le una ia. O le una ia lea o li i matamaitai a onga. O lo au wai mai i tātou university nei. Ai le ngata tātou university. O le ngā runga le a matamai ngalo i le aonga whawhitai. Sa o i le aonga tūlanga lua. Whanga solo mai tātou a onga kurisi. Se i o mai nei. E se le nganga whawhitai mas. Sa le lava. I le tūlanga le i momori i mātua. Mua e le ngata o le tapena ina o le tūlanga o le tau mawhitanga. Ia wai, waso ia. Pe a maua le whalawa fui le ia po se mea ai fui le vai ane whafonga le tunu i le tai awe alu matamatiti. E le pole matua pe ave i se lusu se. Waso ia. On matonu. E mau meo aspap susu fui nei a. I matua e tai lusu se. Mau wala lima susu se. Sorry. E tau i le langi le fia. Matua ai overlooked fia. Awaso ne. Matu lota la tamatiti. Ai pe tu pe koe foli mai. Pe tu foli mai ia. I ne mai tau. Ia ona tūlanga o e si tia maulunga. Ia tūlanga fo e tau soi fo. Sa le lava ia tele lava suinga ia o tele fo ina o le mo o tangata i po le lava le meu maua taimine. Wa sea toi maua ia le whalonga le like having the simple things that we can have these days. Convenient food wa whaingofia na atua le ia ale lava se leni ia pe o se mea ngai sa e pe ita e fo isi pe na misa, but you know, if we could compare how simple life was i Asola, there's no change at all. Ia waso ia e o mai lava i mātua neti e pe e o le tūlanga fui le o le e isi o mātua e le mawhai ona tau ma mawhai le taimi o le tau mawhitanga le wōri pe ale lava se le sa le lava e pe e sefe ale se le ni fui lea ona le toi mawhau ia pe whawhere pāse se o tamaiti ia le ala pe a whape to tasito o tamaiti o se ai
Aya o mal to lima ia whana wao. Ia e tinga na whaalu ngō tūre ta māma le tina i le wauli. Bua matua i la ngunda le le fia ai. Ai le mawhai ona tango i le se leni lea. E sefe lava ma puti le e se leni lea. Awa ia le whanau. Ia le mea fwere na a tungoe. O le ngā o le ta noanga le peo na u ta noa ni ta ao mas ma ta whaasoa. Ia la nguna e le whanau au. Ia li ima tamata ia unga. Wae li ima tamata ia unga. O le sau ma le se fuluta la. Lua se fuluta la. La e tau mawhawhia fiana ia e tato whareika. Ai le o loa mai lisi tūlangan. Sali le lava. Mai i le tau mawhainga ia amatua. Ia i le whaaha o ngaina. Ma le tau sieina i o le whanau. Ia pio le nganga pokalame i nei fuitai. E mo moli atu le nganga whaafitai. Whaafitai matua. Ia loto ngā luenga tausi. Loto ngā luenga whaatino, ngā luenga whai. I le aso, ma le aso. Ia i le tau mawhainga. Le tau sieina. Ia ma le whaaha o ngaina. Ia o li i tamatai a onga. Ia me se fui whanau o le tātou o tunou. Aia, o le mana ia fo i le whaasoa te wanga. E talo sia ia ngona e le tamaititi a onga le mafua anga o lo tamawhai ai pe ia mātua ia whaalelea o lato wa onga. I waite neona po most of the children are really spoiled, and you know, and that is sui ele mindset whapea o lato wa tele me so they don't have to worry. But ele loa le hardship o le tamawhai o le matua e sa ili mo le aso a lava ia manuia lana whanau ia me whaina e tawana wai pia ia le tato pokalame i tamaitia onga e tau mawhai atili sa ili o la whilinga ai aua le whaamai maua ia le lava noa tuina atu e mātua ia ina ia sa ili manuia. Ia Well, se whainga tāru so te majitia rei se. E rei se lunch de tāia. Ia, o tūranga nā tēne nei. Ia, e tātou whātata noanga. Ia, iri nei tāia. Ma sauri si whangana o whārunguna. Whai whamara stino le social tātou. Tātou whainga luenga. Tātou anniversary nafi. Yes, sauri. Ina e awai. Ia, malulu atu te lote o te whainga luenga anniversary. E se fo le supana o alu atu i ananafi. But yes, very true. O ananafi sa whātau tai ele zumba le NUSEC. O le universities for all its staff members. O le support lava. Ia, ma le nau tai ia wha e vema se fesoso ani fo i mea whai ale social committee mai se fo i ale whaaleo me mana mia e tātou lau whenga luenga. Sa vai lava le toa telo nisi sa whapena a wai ia a lot of tickets na tuwhai mato staff members and it was a good turnout. Oina, ko whainga ko tickets? Ia pero tūlanga na wale toki te rona. Ia tūlanga na ia na ieiru whamalo stino peo na iai ia le tātou asosi fo ile leo tātou whainga luenga tātou university. Ia le anu whātau te anafi. Ia tau no mo fo ile nā whamalo stino. Ia so nafi mamalu o le tātou whainga luenga. Ia le whiunga le pulisili. Sui pulisili mamalu le pūlenga. Ia a maise le ahi ngā whaia onga. O le whangasolonga tāpo kalamene tai au e ia tā maro whanarungi ia mas. Ia mai le tātou sa whainga tai tasi. Ia peo nei lawa ia mua mai ia tātou sa whainga whasai nisi. Ia ona so mai lea mani tātou sa whainga lea o whaiwara whilima. Ia ona whaai wai lea le tātou sa whainga o whapas nisi. So, ia le whafonga le tātou o tunu. Ia on tātou whatata noangana e peo nei nei tai au. Faculty of Science, and we have Faculty of Technical Education, and then the Faculty of Business and Entrepreneurship. So, tūlanga nai peo nei nei tai amas. Le lava ia. Unless we have more notices over. Ia, o te roa e nisi vaenga peo na wale i tātou pukalame no tūlino le fiasi. Yes. Pukalame no tūlino e peo na wharawilo ai. Ia le te leo whasisilanga, ia manisi o vaenga. Ia peo na ona te tauna silo fiera mamalu o le tātou tulu. Ai, o tūlanga lava ia whafonga mai mo mai o tātou tulu. Matanga o fia mea uma le tātou papai ngana nei.
ia o lo to file mu foi ia nga solo mai o li ma tama ia onga ia me se foi ma tu o lo ai mai ia po tau a inga ia mai na to lo mai mo moli mai ia fa na u nei tai au ia o lo o sa nga le mu ma to ia fa fonga mai foi ia le pa ia man mamalu o sa to tu o lo mai mo mai iso se ta fo le lang ia i tu a tu le sa to tu ia o lo to file mu sio ma to tu so lo ngale le me o ma le nei tai au ia le foi ni fa na vela o tup o na o pe se inga fa mtala ia atu langa le o ia ma to nei sa mo ia o lo so ngale mu ma file mu pe to file mu pe la to file mu me o ma i lu su me nei tai au mas o nei tai au me o ma sania la sala chalo le wa bisi le wala atu langa le nei tai au ia o lo so lo ngale le la va traffic le in tai au le nei ia mo li fo fa malo ia ia to ia lo fe ngai ia mali nei fo ia faiva ia te lo wa mapule te le o tato au fai ngā luenga tono fai ngā luenga ma mata fo ia ngā luenga le nei aso i ona tulanga masani ia ai o la fai sina malolonga tato pokalame a to te diu mai ia ona fanga solo dio tato fata tanoanga inisi fo tulanga o lo ia tato pokalame ia o lo fata tai tono tato university ia sin tato malolonga pupu ia to te diu mai ai lea after le ula tapa ina fanga fai tele. E awhi ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. Olo nga osi ai tapa. E tu sai ma fa mau maunga fa la potopotonga so i fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au fai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua a fia i whanau la iti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapaa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapaa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia i fofonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu nei loa le ulo tapaa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lelei, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life.
save lives. Ai etele ul fale lotoa. E te tau lava o na fulma o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulmurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono o le tatou lotoa. A e a nga i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga waa pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina pe a whataua a wala ma whaataita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Lima mama, whasau i ngai leola. Sui nei lo mole fia fia. Sui nei lo mole manuia. Vai swinga manuia se toma es mai. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma fo ole nua nua. Fruits pe vegetables sa se lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soi pua ma lolo ina ka go ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, wha mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava le me, I'm a confident. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei lo mole fia fia. Sui nei lo mole manuia. Vai swinga manuia se toma es mai. Change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu maritasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa moa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru sifu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua maua le tino puta ma o le afa le faitaua o whai o tangata ma le sifu maripanu anga i le ono sifu marifata usanga matutua e whaingo fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afianga i wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhatu mea ai pāleni whaititia le tau mawhaava malosi whanga yo i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani i whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life.
ulo tapa ai no whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ulo tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. Olo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga wha la potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngase Maleifua Mai i le ulo tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua a fia ai whanau la iti mai e peo le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa. Mai o le fatu. Pele i tū o le tino. Suka. A fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu nei loa le ulo tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata. O suinga lele. E a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Talofa lava, malole soifo, malilangi mama. Welcome to another edition of our show today. Today I am joined with one of our lecturers in the Faculty of Science who happens to teach agriculture. And Talofa Varia, welcome to our show for this morning. Talofa Masha, greetings in the name of our Almighty Lord. Talofa Lava again, Waimauri, Austapen. It's good to have me on the show. Yes, very true. It's good to have you as part of our program for this morning. Yeah, well, our normal program for today, we'll normally be discussing about what in particular are you teaching at the same time within our Faculty of Science, and if you could provide a outline or what the programs that are offered under what you are teaching at the same time, please, Varia. Okay, we are currently offering two free programs. Lalo le Faculty of Science under the Science Department. Le Pokalame Kolu le Foundation Certificate Agriculture. Le TVET Tropical Horticulture Certificate for le Diploma in Sustainable Agriculture. So po kalame kolu le lalo le Faculty of Science, lalo le Science Department. Okay. Can you briefly explain? So in terms of Levigo le agriculture, can you explain so far how the students are progressing? If your numbers of students who are, if there are a lot of students who are enrolling in this course over the years you've been teaching this course? Before I explain that. There are entry criteria for these courses. If a student is studying school leaving certificate right now, year 13, mga oe sawe avele foundation certificate agriculture. Mga umia le pass lang inkidisi at least 50% with best 3 subjects. Okay. And mafaima sawe avele po kalame le foundation certificate agriculture. Whapea le awaile ka mai kiki le foundation agriculture certificate there. E mawhaima, we offered tropical certificate horticulture. Ka mai ke le awai mai le foundation. E mawhaima avea le course le. So it's classroom and also
hands-on, practicals and stuff. Very true. All right. Also, can you particularly explain exactly what agriculture is? Because I normally know that people are assuming all agriculture is all just about farming. It's a simple going to the plantation just for growth of crops. Can you briefly explain to our viewers? It's not just what they think it is. Okay, so agriculture is not just farming. It's not working out there in the field, planting crops, getting dirty, as most people think agriculture is. For example, courses like avele foundation certificate agriculture there. There are courses like soil science. You will learn if a student has taken science courses like chemistry, biology. These are very useful courses. Malama kili le malama ka upule or soil science. Ale crop production, we'll be also learning this course in agriculture. Crop management. Malama kili aka maiki malama penga konga la au. And right now we need scientists in the field of plant agronomy, because it's really hard to work out in the field, especially climatic factors. So in these courses, students will learn how to manage their crops well. For crop protection, with the increase in pests and diseases out there, mga umia le sankisi su'e befafea ka ofi, befafea reduce le pests, keep them under control, so you'll be able to grow crops, you'll be able to have food. True, that's it. Well, Maleifua, thank you for that. So, Varia, can you explain a few of the benefits of having to be part of this program? When, for instance, like having the students to come enroll into this agriculture program, as well as what will be the possible jobs that they will be able to attain after taking this degree? Okay. Agriculture is a guaranteed job. Some kids, they did not finish the program. I'm talking mainly on foundation certificate agriculture. Certificate so it's a job guaranteed. So this is very good because kids can go and work for a while and then come back, and they come back with experience and skills, which helps them excel more in education. The pathway is Male Foundation Certificate Agriculture and FMA Diploma Sustainable Agriculture. Okay. So there's a lot of job opportunities. Like I said, mga umia kele sankisi susu emeko laao, farmayo laao, and even livestock, which I did not mention before. No worries. So the whole idea of offering these courses at the National University is because we have, as you know, we have population is increasing. At the same time, with food production too. So when we produce food, we release gases the environment. So mga umia le so that they'll be able to manage our natural resources. As agriculture deals with natural resources, these are God-given gifts. So mga umia farmers or whoever is working out there on our lands, manage the lay, so that we'll be able to continue to have access to food. And this also leads to improving our food security. Thank you very much for that.
Yeah, would you like to give out any final words or any ways that you could ask our people to do come by and take this course in the future? Yes, kamaiki fia avele kostlea. Ale fika uli. Sometimes students enroll for this course, but then they come back later and withdraw from the course because their parents did not want them to work out in the field. So my advice for any student out there who's wishing to take agriculture, go for it. Agriculture is not just farming. There are a lot of good things that you learn in agriculture. And we have those courses at the National University of Samoa. We have free programs. Whapea ele mawhai awai le Foundation Certificate Agriculture. E mawhai mai avea le Foundation, le Certificate Horticulture Certificate for. And whapea fia whaawau. Lau waonga whakoanga. We also offer diploma in sustainable agriculture. And some students who still want to continue with this course, agriculture, MFIMA, continue with the University of the South Pacific, or whaungapea kako Bachelor of Education, le FOE. Okay. So there are a lot of pathways. It's a job guaranteed. We need more agriculturists nowadays, especially with lockdown. Lengi foi. Lengi ngaluenga. So just this morning, falonglongo le fasalau na sawai. E maomia kangaka e maomia season workers. So au ngaluenga lai fatino e fafo. Au ngaluenga uma ngaluenga fakoanga. So one advice I always give students is to have pride in agriculture and be always grateful that there's someone out there that is working hard, working out in the sun, growing our food. The least we can do is have a little bit of appreciation and be grateful. Yes. So that's another benefit ele teacher le koslea. Ele whapea ngole ngaka le awao ka mai ki whakoanga, but also as a parent, a teacher, we also advise students to take it. And if they can walk out from this course learning a little bit of morals, I think that's the way life should be. Very true. So thanks for listening. No worries. Thank you very much, Varia, for explaining those and emphasizing on the importance of having agriculture as a course to be taken within the University of Samoa. Le na Samoa we whaafonga mai I le tāua fo'i o le atawa veina fo'i le matau po leo le vaenga le agriculture. It's not just as you think, it's just a way of just growing crops. But yet, te lelea ngā o le ni matau Professor Soani ai fo'i I le taimine I mea toto, le ngata lea whapea wa le ini ngā luenga wha ofisa or in hotels that you are able to work on. But as long as you're able to yese whatoanga, have your plantation where you can grow your crops on and be able to sell them out, that is more than effective enough support ailo ainga from day to day, especially during this time of pandemic. So yes, if you are interested and believe that you are capable and yes, you are able to go and work out in the field, then please do come by. Universities and our people do need you people to be here so we could back up our economy through different ways. It's not just for the sake of one, but it's a way that we could care for all our people. Again, thank you, Varia, for coming. We highly appreciate your time given so we could explain and give out to our people the importance of having to be enrolled in this course. We pray that you'll be strengthened along your way. Yeah, and God bless you always. Nevertheless, we'll go to a short break and we'll be back once again. Buffetai. Clean hands, save lives. Ai te lei ulfale lotoa. E te tau lava o na fulma urima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia.
e ao na mulmurita ia ile fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu puipu ia mai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale ta ua e pe ona sila fia e tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono o le tātou lotoa. A e a nga i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mama, whasau i ngai leona. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Kai se swinga manu ai se whamau e mai. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma ole nua nua. Fruits, pe vegetables, tas pe lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soifua ma lolo. Ina kako ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, wha mai uma uale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava me I'm a confia. I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Kai se swinga manu ai se whamau e mai. Change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fasfu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei maru sifun lima pasene o tangata matutua i Samoa ua mau e le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le sifun ma le banua anga i le ono sifun ma le fata usanga le matutua e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafa tatau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai o na whaititia le afianga i wha mai le pepesi pe a tātou filifili tatau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha aba malosi whanga yo i le tino i tebi uma mawha tā ua siaki masani i whare mai whaia mo oe, whaia mo lo a inga change for life.
tau whātara whātu, ta liu mai o tātou pōkalame, ia, i lona vāenga lona tolu le nei tai au, ia, pe o le eia tātou whātatanoanga, ia, manisi foi o sui o leu whai ngā ruenga, o lo ngā rua tono tātou university, ia, mai sau whainga, ia, po vāenga tai tasi, ia, o lo tui ngātu leu o nanga i tono tātou, ai de manu o tātou o tunu, ia, i nei tai au, ia, e fia re nganga o le pōkalame, ia, e whātarofa, ia, i le sunga i le ali i whai aonga, le matua o whaiva, ia o le sau whainga, whaiva alo whilima, i lalo o le vaenga o le whae tise, ia le sunga ia mamea, ato ni o mamea, ia o se foi wai longa, ia i tono o le tātou tu, ne foi ngā ruenga, o le whai aonga i le vaenga o le tise, ia ai mai se foi, te le alo ma whanau, ia o manuia, ia ona le tau tua le nei te mari, ia whataro whatu ma mea ni tea. Taro whalau te lenga te wanga. Whataro whatu fo i le whionga i le li pule, ia meisel pulenga le universite i papa i ngala ngala nei. Whataro whatu fo i le malu le tātou wa tunu mai mua mai le nei tū la, ia meisel fo i le tāpo i ngā malu, la usa le vi o sa la solo tātou wa tunu. Ia e whātalo whātu fo i ai maiso i la tōua maua mai le nei whasalaunga i mauta ma laua fo i. Ia, le nei pōkalame mātango fie. Ia. Ia, msalo se teimi te vanga i se fisili fo i ai o te iloa la utanoa sa o pōkalame pe ona i aile tūlanga nei. Ia. O le pōkalame le molo tō silafia o le pōkalame o le wha-apprentice. O le wha-apprentice i lona tūlanga o le level 3, ia po le taustanga tolu fo i le apprentice. O le nei pōkalame, les pōkalame fou, o le pōkalame ua leva fo i o na fuafua mai. E le vaenga le sa ia le leipa e whatalo wat fo i le whionga le minsta, ia mise le pūlenga leipa, ia mise fo i o le pūlenga le tuspasi te woloa Samoa. Ia por vaenga le askiu ei ona o le atou ia sa tau fai fatasi mo le NUS i te tue fafo ua le pōkalame le isona tūlanga te waloa wa iei taimi nei. O le pōkalame le sa whawhaina ulewa na ua tele ia i alung whanau e maise foi o te maali o le tātou o tunu ua whamanuia le nei pōkalame e le vaenga lea e whainga luenga mātua mai tue aonga te wang pe ia ua e sile fia foi tūlanga lea le wha-apprentice. O le pōkalame sa iai, e le i alo ia foi le ma whaamauina i vaenga foi o whailonga tau loa sa mo sifu. Pecha iane, o le tausanga nei e tolu tausanga le tau whai mai ai le pōkalame. Mo se suinga fau i le tausanga fau, o le tausanga fau la le la whaanga i le pōkalame lea. Ma ua mwhai foi ana alo ia pōkalame nei i whailonga tau loa a Samoa. Ia whapea foi atinu i whafo atu Samoa. O le suinga le pōkalame lea. Le la a matai le tolu, o le tūlanga le tolu ma le wha. Ai, o le vaenga le pe e leile mai mua mai le tātou watunu u tūlanga fo i le mawhai on talia i le vaenga le pōkalame le. O le e tolu vaenga e mawhai on talia ina i le tamaititi. Ia po tangata whai ngā luenga. Me momo, e te tau ona ieise ngā luenga fo i le e whai ngā luenga ai. O le whae tise le tal noa ea ui e le vaenga fo i le whai el tise. Ia, tau ona iese kon karate ia pos company fo i e whai ona whai ngā luenga ai. A whaapea na e loutu langa whai ngā luenga au e sau e la whai le longa fo i le pe talia oi. O le vaenga mua mua. Le vaenga le leo uman susu eina fo i le level 2 po le Samoa certificate level 2 i tono le NUS. O le vaenga la le mawhai on talia. Whaatasi e pe awape whau oi. Whaatasi e ma le tausanga e tasi te wanga e tau na mauasi na experience fo le pe whainga luenga i le company po contract. O lona lua, o le vaenga le ai i le ia onga fo i le ia vea se Samoa certificate level 2. Ai sa ngata lea o i le ia 12 ma le ia 13 te wanga. Ona mawala ia whaupopo ia i ma le lua le tolu tausanga o e whainga luenga i le field leo le wha LTC.
ona fai le antalia o le vaenga le ima le vaenga longa tolu. O le vaenga le avele le wha na I tangata fo I wa mātutu aia I tangata fo I. Lava le skills ma le tele le o ina I le practical. Ai le yes tuspas. O la ma whai ana ilo ina ia le keisi o le lau vaenga ia. Mai so sani me lepa a mai se fo I le Annie West. I le vaenga tolu le ia le fote pe so sani fo I le teen bo le pule ia. A mai se fo I o whaululunga o matanga luenga de tasi tolu o le Annie West. Te vanga o le si vaenga tā ua o le la sui mai. E le to se tausanga lua I le tausanga le la asau. O le amasa o tausanga tolu ma le wha. Ia pecha ne tai lua ia tausanga e whanga i pokalame lea. O le afo o le taimi tonu lea te tau na ia ausia I tūlanga maulunga o le certificates level to spas. Ai la mawhai ia o na ilo I cases e taitasi. Pe awha pe e te peo tūlanga o umana wha ilo atu te mua. O isi pe na pe ono masina pe tasi tausanga ave. Ian wha manuina pe awhai ua wha manuia ina ia tūlanga te walo tu spasil nei. Te wa? Wa manino le vaenga ia pe nei sauno ia ma mea I le apprentice. Ile o se polokalame fu. O polokalame wa le polokalame lea. Ia le ngata vui lea. Ia leo voa e whamatala ina tūlanga pe ona ia le vaenga vui e tau le entry criteria. Po I lato vui ngare fia o whare mai tau no polokalame. O le la mai tau atu. Le tau o whesiri le tau tui nā tū mameo. O le whape mai le tui si tau sanga lua. I tau sanga fau, po le sao lea. O le afo I o le pathway po le vaenga tonu le mawhai o na ui ai o le tausanga lua ia le ua i le level full time a le NUS. O le admissions mua na e afo e te tau o na wha mahea le tuspasi le certificate tu. O na aluele I tua e whaise experience mo le tasi I lua tausanga. O na toi foi mai lea? Foi mai lola ia toi ave lola e tausanga tolu lea. Rona winga o le tangata e sau le plentisi e te tau ana whainga rwe. Tau ana whainga rwe ngā whato a sau wai. Tau ana whainga rwe. E fia tausanga tau ana whainga rwe ngā I whato ana whainga tue sau. Pe a mai ala le tu spasi le full time. O le iunga na whai e fōtanga fōi le leipa ma le aniwas fōi. O le tasi le lua tausanga. Ia e pecha iana I le silisila le tanga luanga fōi. Ia lava le le skills fōi le o fufuanga na iai po le lua le tolu tausanga tau ana tau whale melo. Ma avea lo le tuspasi le tolu. O le saula le o le tangata le o tu e fōi mai le mo le wau te role te lea o whesiri o le ala le isi senga o le o le tūranga le whai tono wharea o le apprentice. Ma le tūranga, o tangata o whai ngā ruenga. Wa le sau fōi, e whai ngā ruenga I le au. I le tūranga o le teimi I whai ngā ruenga. O le sau le whawhiafi. O le whesiri le ale o te role la whesiri e nei le manu le tunu. O le ala le isi senga o le ngā ruenga le na whai tua. Le lei. Ma le mere toi sau le fiafi. E iei le se senga tele te vanga I le vaenga lea. O na o pokala me fōu lea. Wa umana whaatulanga ina I vaenga o loo iei fōi le a fōi lea. E mawhai ona awai fōi ia employers po company ma contractors fōi konhalate. I le vaenga leo o pokalame ato lea. Wai le whapea na o nei le NUS le la whai training. O le lua vaenga la vai ai o le on the job ma le off the job assessment. Se whai le e folesi vaenga I fai I le off the job le fai I le vaenga le NUS le theory ia ai fai lesi vaenga I le suesue na ia skills ma vaenga la le fai o I company ma whainga luenga pe ila o le se senga tele na ma whamauina e la se tele suinga le I tausanga nei le fai o nei tausanga nei e wha mai anei e le ai mani susuenga o whai e tua po le assessment ia le on the job
ele se na le firia ma fa mo le va nga le fai mai la tu ilo ilonga mai tua I company pete yane wa fa mo wina lo le tu spasita wo lo sa mo por eskiwe wa machelona fa mo o ila tu tonuia o lo nga fa la marva nga ye fa ia su nga lo ye tua ye ma fa mo wina mai ia pete tau na usia le ya tu langa lo ia tu spas lo wingore on the job o tono fa fingal wenga ma ale after job le ko I le US ya la mo manino vainga ya te ro le o manino vainga ia fa fu mai tu e se e se ngala o tulanga yo nga wenga la fa tu le il fa fingal wenga ia mal tu saula le o le tangata po le li po te mai cha e tono le tato university la le fia po kalame le plentis o le sili mamia e to tele ni to mai cha yo lo tono le tato po kalame le o le fo I se nga wenga o fa tino le tato sa fa ingo fa va fo lima po tato faculty of technical education e to fa foi le una ia tama itai ina ia a wide tongo tato po kalame ne apprentice e fa ftai le kole o tel noa wia ile va nga foi fa tise wa ile full time le nei ele anyways ile misi ya ma se to lima nga ile to full tama itai mana ia picha ia o chulanga ia silsila foi fa foi I Australia ma New Zealand o le telele o le senga o tele o tama itai ia pe e silsila foi tato le nature le kole o le fainga ele pa fa I mo me fa pena ia e tolo I tonu ho I o fa alo e fa pe o ngaluenga ia le tau e vai e tama itai tulanga va pe o tulanga fa marsia e tau fai foi encourage ia tama itai foi le tulanga le I fu tu sa mai ia tato ile tulanga I fai foi na el tende e fai foi na fai le moli ma wa tulanga pena o taimi nei o lo ia tama itai pe cho lima le vanga le apprentice ile tausanga le ia tu tausanga lua o tausanga la le la asa fa moi e o I tua fo ia fainga luenga ia mo cho mai fa wau le aunga wa le sira le fusili ma me wa la ufa funga me ni le tu pe o le o yo la ye tama itai wa pe o le nga fu le ta university o le na yo no tsusa ele va pe nga luenga uma ai le fo ile mai mo mai le tu wa o lau fionga fo o se o le va nga luenga e na o le ha fai ma le moru la I to le vai fa alo se nga luenga fa ele tise e nga va ai sto mai cha pe ye ni singa luenga ese wai pe da fai fa to anga le la le vai nga le ko cha le fa to ma su ni wa ama fo ni tanga tere ki kocha ta sel ma fo o matua o parpala su parpala pa wala ai do sa to matua e ai fo de meta o le kocha vo ngale fai fa to anga fa sai nisi o su nga mo me o tissues su nga fa sai nisi o le la o le winga la na lo ke si e sa no ala le vai ngale wa o te ro ala fa funga mai ma tua ia manisi fo io o ainga tau ainga o tatu ainga le samo o lai e mai mo me tunu mau a tono le si le vai nga investi o tatu fa na wi ni tama ta e o mo ni nga luenga a le la fa le do se le ele na le fa ile le fa e si vai nga fa mam la ma tulanga ma tai te banga ile la sa no ole o tulanga I nga luenga ile fa pe fo ole tau fai e fenga luenga I nga luenga wa se sa vai nga fa pito mo lungo o laina fa nga ia fa nei e tele cho ai nga luenga le alva nga le fa tisi aule vanga momo o e fai a singa tanga ta tele le te tongi le fa tisi pe a fai lo moli aule si so tele le e fa popo
o lu sosoani le lo ainga vo le ina inga luenga fai ngofia le al fai tisi o le fa pipi le palaka va pin mo li mo me fa pena mena mia se le ve se le tau machati fo ile le o tupe alu vo i a o tele o fai tisi o la le tau o swa fo le o si mai ta ile fa ia nga luenga ia traffic lights te vanga le fa ia ai masalo le sila mai ia le au ma chap poi mai fo ia le company le fa ia o tama mai tai ma le tele o malu le tu le fa pe ai o se li le fa ia fo mo ia o le tele le o mamla ma a to pasi atu la tu le me mai tai le la mo fa pe ai o ni li po chama ia le ai o ina tonua o wa fai le contracte le sto mai tai le po sto mali foi le o le matua i o le vainga picho i silia le na le tilo fai ma ta inga foi maro de fai na sosoani foi le mafau o le tene ma le ma le tama foi le ai o le ngaluenga ele na o na tama fai a fa pe vo e cho che fai malanga i fa fo ma chulule che va e la ya e lungo lenga ti tele i sto mai tai ma nga we foi le il foi tino tanga te vo i ta tau ia io mena le musu ai e le o se fa chuanga foi le fa pe a wani a wina mai ia ma cho che fia che le a wina ma ai mai se o va nga pena po kala mele le cha che anga nga i choi lunga o we ta ua nei a moli a fascino ala le a poka ko traffic lights o ata i le aso le na o ratu i ni McDonald ni McDonald la lau te tu ton o fai na moli o le lai fa le to lu moli a we me so o lai alu fa pele lima tangata alu fa pele lima o tamaita o tamaita le ta ta no ai te wo mo o le pule si le al contare o le tama tai de o va pe vai o foi tato moli i le lata i le mai o le fai de o la papa le lata ia o le fo ina o si tamari i fo de o tama tai ia o le o ia ko o se tangata fo i fai ma lui tau mo tama tai ai pe o le nganga to ta tanuanga i wa o le tulanga le o le fala wi lo i matua e le fa pe na se nga luenga moli o le nga luenga fo i mo te mai tai wai a tato pese nei fa le nga nu tato fai mai e au le nei lawa tina mata ma te mai tai ia o i fo ia we le na le ala wa o le to matata o le fo lo ia i sa o te mai tai vai nga le ia e pe o le vai nga le na wa ta no ia o le si vai nga te fia to fa pula i tato pokala wa le mo tinoa tau sang fo le la ma tai tol mal fa por sa le ma ya ole fa no ta inga na tai le pule ka ya me se fo ile va nga le pa ma le ski le la ma cha swing fo le ma le alo i le tau sang fo ya a pe o mo le tau sang tolu ya na so le ma le tau sang fa wa ila tu ya le la nga ye tulu ina mo e fo la ye le fa wina fa ma du ina ia mo fai foi le ia ta mo fai se o a fa pe uma le tau sanga le ona e fua ile pe na o fai se mo fando fua tau sanga ma fai ona fa uma ina ia fa o ina ma cha upu ia na mo le lo fai longa le sa mo certificate level 3 le apprentice le certificate le ia fai lola ina fa o tau sanga fa ia fa wina lo mal mal ia oe ia fa pena fula ia mo se fa mo dianga poe pala isla isene fa ina na lo ia ngaluenga ia fa altisho la e fa e taua ia ngaluenga o lo fa tino ile vai ngole ja to fa elitisi ia le tulanga o le tuina to le onanga o le fa to maina ma le fa anga va ina ia o alo ma fa nau o li ma tamai tai o mai i tonu o le tātou universite nei. I le tapena inga leo to mai manga wa e pe o na tāua. E le sunga i le matua whaiva, po le li whaia aunga. E tu ina atu aile au nanga, e pe o na ea tātou wharapu tonga o le whae tise.
o tātou whara o whaakong karate, whae tese. Ia manisi foi o company e se o loo mana o mia le nei au onanga. Wai pe o whae le tese. E le na o le whai mori. E mawhai foi na iei si au onanga. E pe wa le tātou tala noa tono tātou traits. Mo se le vaengana. E so tai uma. O le automotive, e so tai le tese. O le tese so tai i le auto and le machinery and fitting so tai ka muta so tai uma mai ngai a le tulanga o le iai o le mai manga fa manuina se tu spas po se fa ilonga ua pa se ina le tato fa la putonga o tu spasi fa ilonga tau uloa ia o le fa mianga le na ia mo fa ye ona e maua ia se nga luenga e tau tua ina ai ia ainga no uma e ka le sia ia ni se vai nga e fa mai na tapo karame te vanga na toe fa pula ma fa mla tu pel tu langa le o por kalame le e fai le o onga i nei le university fa ta si e foi ma company ma so mai le skiwe ia le entry la ko ia a foi e so tai pel le lepa e a foi e va tolu mole vanga ia o le leipa e fa tumu le form mai lo ai ia na mai le nei le NUS e lo ai pa a le e tau pena fa natu pe ia mo sa nga luenga fai moli i se con karate fai moli po company ia po a self employer voi a o ia se tu langa nga va ia te oi o va nga le o tele self employer le a foi fai a unha luenga foi ai le ise tu sia lo i em fai ina place la ise le oi i o vai nga tonu le tauna i lo ina le pa a mese le NUS ia pe o mai ai na ia tu langa foi o fa pulaina te ro le wa manino foi le fa fonga le sa jo tunu ia pe o nei o langa ia pe o sa no ia le sunga fai a onga o le tapena ina o le lima te mata ia onga ina te pena ina mo fai ona fai nga luenga i se fa la potonga ia o lo pule ina tato malus anga fa el tise o se con karate o lo tu na tu le o nga fa el tise ia po la vea fo io sta ta vole self employed o le ta vole le wa fai la vala na ia business ia o mo fai ia o tu na tu o nga ai le mo fai ona e self employed po wa fai da vala o business pe a de so le sen o laula sen e maua pe a e su mai ia ina ia maua se fai longa e pe ona ia ide o nga lo tu na tu ia ta to university ia to vaenga fai tise ia ma o le tau lunga na fa ta langa ile ne ta ia ma le sunga ia ma mea a to ni ma mea ia o fai a onga ia o se ta yulu foi ia o le vaenga ia o au tu ina tu le o nanga o fai valo filima ile vaenga fai tise ai o se si fa poponga ia o le vai fo i lona taimi masani i lunga fo i o le tātou TV ia la fai sa tātou malolonga ia o le whaanga solo ia so foi esa tātou po kalami Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa e te tau lava o na fulma o lima o lo iai lava se te pua o moana saunia e ao na mulmurita iai le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui ia mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou fale le tā ua e pe o na sila fia e te tau lava o na whanu mao tatou lima i le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia.
Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A ea ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino foanga wā piapi e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tili mama, whasau i ngai leula. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Lai se swinga manu mai Sept tomorrow is mine. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma fo'ole nua nua. Fruits, vegetables, tas pe lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soipua ma lolo. Ina ka go, ole happy sa, ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile, sebe besi. Wha mai uma uwale ko besi. Everything is good, it's so seki. Pau lapa le me, I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Lai se swinga manu mai Sept tomorrow is mine. Change for life. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai whaamai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa whaamai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o whaamai le pipisi le mafua anga o le tele o mariu whafua sei maru sifu ma lima pasene o tangata matutua i Samoa ua maua le tino puta ma o le afa le whaitau au whai o tangata ma le sifu ma le banua nga i le ono sifu ma le whatau sanga le matutua e whaingo fio na afia i whaamai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mawhata tau tango fia o le aba malosi ma le le whaanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afia ngai whaamai le pepesi pe a tātou filifili te tau tu le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha aba malosi whaanga yo i le tino i tewi uma mawhata ua siaki masani i whare mai Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life.
tapa ai no whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. Olo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga le whala potopotonga so i whamalo loina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngase Maleifua Mai i le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua a fia i whanau la iti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele i tū o le tino. Suka. A fia i fofonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu unei loa le ulo tapa. Faisi suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata. O suinga lele. E a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Fainga ta te leo nei langona po ae winga o lea no whana o tinga o le mawhaina inu nene ipu e o ona a o whea upu i le tano whanofonga na o a use ia i ulo o la te lilawa tau ave to atasile nei polonga ai longa e langona a o fea foi tala no anga i le telefoni wana o la volo tafi o le ta o fenga i le to oti ia fava e me uma le fea lo fani Loa ua e wha amanga loa u ai o le fili na wha ase i o umanatu mai mau pe ana e loa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea i tala noanga i le telefoni ua na o lava lo Fire
mua o ika lava o ai o peo se ia o fola si malai mai mau le mafu kanga la bala sa ola por fakor hangari ai o masa sai au ke manga ola se ko fa fo ir kai mi ko ai la vai de kamorata Ele no ko si o kalima la no ko pa ia si o kama ele ai fo se ko kai maka parpala su mai ako bea ku iri wo ba se ia le la wa mango ya ai se ko kala ia fa mu di wa wang la pe fa mangano wa ko mu la perkara kayo nga mga ku ai fa mayor bea ai de bea go ola bea bea ai o te tu mau bea itala no anga ile telefoni uana o la balo sofi ole ta uafenga inga tu oti ia fa mai me umale fe alfani me fa maoli ai fai la balo tole to my ai paleni toanga ekoleni tauma fo ole nua fruits be vegetables sa be lua fa nga yo mai lotino lue mai pasa fika mama papa sa kasisiva mo soi pua malolo ina ka ko ole happy sa ole ika eska mako piku kama ufi mau kengi amo salapa manga yo ole sile se bebesi fa mai uma wale ko bebesi everything is good it's so sexy paula bale me ama ka feel I'm right now let's go hey Mule lava, le ai fa mule lava. Se go a
O le ula ula tapa ino whanga whai tele. E a whia ai matangata e le ula ula tapa. E ala ili mana vai no asuma vai la au ona. O lo nga osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga ar whala potopotonga ar toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapaa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapaa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu unei loa le ulo ulo tapaa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata mali liu lalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu, ka nesa, wha mai o le ate ma fatu ngao, ma le mai suka. E tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi. I sa moa lava ia, o wha mai le pipisi, le mafua anga o le tele o mariu wafua sei. Marus fu ma lima pasene o tangata matutua i sa moa, ua maua le tino puta. Ma o le afa le faitaua o whai o tangata, ma le fu ma le banua nga i le onas fu ma le fata usanga matutua, e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le tau mafata tau, tango fia o le aba malosi, ma le whanga i o ina o le tino, po le snap, o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaititia le afianga i wha mai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu le tapaa, tau mawhaki mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaava malosi, whanga i o i le tino i tewi uma, mawhata ua siaki masani i whare mai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life.
Mango ai le kananga o aku. Ilau kapua inga. Pake ai le a inga kaua anga palela kai markama a inga. Ole ko manga lale wa ave I Amerika. Laka marapanga alu, was ke wa ponga inga. Leo pisa ole pale mai, oka e oko, se oko lo mapau pau. Mai wai kui se orko vanga I baila au ole baile le ngau. Mai ma ua peanga o wape I loa inga. Se mangu ua levanga o waso mai ma se pue pusinga. Wai matamala, natanalo sapi matala. Nata patuanga, koi matamapa. Awe natamala wawasanga. Osar wai mai, wai matamala. Natanalo sapi matala. Nata patuanga, koi matamapa. Awe natamala wawasanga. Oi yang itu mai pele papa pomu mai alapi. Sesi ba ai lei pele o spai foi mai Iraqi. Pele ba ai ngau sama wai long pale mai. Sai dia mau ai mak vai pa. Kalau pai dia piong ai di kobanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau se vai se pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga. Kosa pai mai, wai patamala, satanada sapi matala. Sada patuama, wai patamapa, awalnya mamala wawasanga. Poa mai le singa ngasir ko banga I papu. Tina, le hai. Ele o ngasir ko banga. Ala e emer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le hai ala fianga ko banga man sio fola e emer lunga go. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala mai no banga. Oscar mai. Wai patamala, satanalo sapi matala. Nata patuanga, koi mamapa. Awe mamala wawasanga. Hey! Oh! O le ula ula tapa ai no whanga whai tele. E awhi ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngao si ai tapa. E tu sai ma wha maunga al whala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata I tasi ona o ngase Maleifua Mai I le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma I tapa. A tangata ula ula. E matua a fia I whanau la iti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina le tina tō. Po le tina tō fo e ulo ulo tapa. Le matua a whaina le soifua malolo ina o le pepe o le I whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata I ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele I tu o le tino. Suka. A fia I fofonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu unei loa le ulo ulo tapa. Faisi suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life.
mea ai paleni toanga ekoleni tau mafaole nua nua fruits pe vegetables sa pe lua whaanga yo mai lotino lue mai pasau fika mama papa sa kasisiba mole soipua malolo ina ka go ole happy sa ole ika eska mako piku kama ufi mau kengi ako sa salapa manga yo ole sile se bebesi fa mai uma wale ko bebesi everything is good it's so sexy bao la me I'm a confident I'm a right now let's go hey Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Lai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poe ata, o suinga lelei, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. Ia, il toi te diu mai il fai unga o le tātou pokalame. Ia, o le Maleifua Mai nei fo iaso, ia le astofi, le aso iwa o le masino se tema. Ia, luafet watas o le tā whatatandoanga o te roalena tā whatatari tātou pokalame wai. E ia tātou mālo whalongi e tas. Ia, mai il sau whainga o whapisnisi, ia po on Faculty of Business and Entrepreneurship. Ia, ai beja iane, ia le wale awai mai. Ia, te roa le wa.
ua matango fia fole nei aso le whaafonga na tunu tu sahi matatu. Whaasoa mai. Whaasoa, Ia, marisau whainga whaasai nisi. Ia whaapea ai, ia marisau whainga o whai malu filima, ne tae amas. Sa leila, mai fo i ua, ma whai fo ina toi whaalaua i te leina, ia le winga fo i o mata upu e se lo whapeo na o tau ina ni whai aonga i la lo i tato lau muai, i tato Department of Science, ma le vaenga o le forte. Ia o se awa no le lei, if you want to enroll, if you want to take up these courses, please feel free to come by next year. Yeah, and take a try, give it a try. Ioi, pe o vaenga tā ua ia na iai whatachanoanga nei tae au. Ia, i le whafonga mai e rea tunu. Wa te leo tātou na ma ta ua whai whatoanga. Au ki kocha. Tasi ana ma fau whau. Whaalaha. Yeah. Palpala. Ele fio. Ai re ai. O le ua whamanino le tae au le nei. O le au ki kocha e le na o le tūlanga o le whengai ma le tūlanga. I o le i ngalu ngai whafu. I le au wili ele. Ia marwai ngā fwoi le whai whatoanga. E iai fwoi rātou whaasai e nisi. E lalo tātou me au ki kocha. So e ino la au fa feu so ino la au se tu lo fa fonga le tunu o le sa i le pa la me le na tu pure fa ma i ma le fa ma la le me le na tu ai ona fua mai ia se fa la au aina ia au la fo i tu nga we te mi vol fa te i e ke me o so mai ngai fa mai fo ngai o so fa fo se a mo wakule le manu ai niu ia sang ia pe o kulanga fa pena ia leo la fa fonga e tunu nei i le na o le fai fa to anga i le fa fole i le i fanua lo i pala ma le tu la fo ma fo fo le la nei ai e fo inga lu fa ofisa ia o le va inga le al kat o le taua o le kat fa tu ma wino se fua o le fonga tau ma fo tau tu sa lela va especially le wa pangate nei i le tele i le fa ma lo tupu mai nei i le having to import the food ia le why should we do that ma fa enta to wa tia ia manga o fato anga ia me ai lava tatu te toi tua lava ia ele alwe se lingi well you'll be okay pe fa penga ia lo o ia plantation to do so but yes indeed ole fa mafala le nei te mina sa ur covid mai fa nga malo tuna yatu ia mai fa nga malo fo le o ye pio fa mafala vale ave tato wa poi fa to anga ia e ta wa fa yo na te fo ma tau sang fo ile tato e ave sa mo ta upu ja su investi vai ngol fa se ni ia le lo ia fo ile vai nga ia fa to anga por a kocha ia au tu langa fo le fachacha loanga male sunga ya mamea o le fai aunga o le tatou fai valo filima ia la fo ie te le fo le sao tama ita te le fo le sao tama ita i o auto va mai ia ma o awina le tatou mta o por fai tisi ia su langa lei o le lui fo na mo tama ita i o le tatou tu o lo fia yo fa pe o mo se nga luenga to fi fa wina le aonga o le mau le vonoa i le tatou fa apprentice ai pe o tau no ma me e di na ori na o tatou fu le u mai i tūlanga fu le u mai kolisi o lo o tatala fu le vonoa mo i la to wa e o so sta cha e fi wai e ma fai ona e su mai fa tatano wa ia ma e le vai fu le matua ai nga matua po le matua entry mo la to ye wa le vono lo fu po la fu wa le vono fa ngal ai le se tu spas ia o ia le si vai ngal na ia e ma fa yo fa mali ai ia le mana onga e pe on tu ina mai ia ni se tu la ia o matango fia to no fa mali ia fo ila fa fonga sa mo ile le ta e tu sam tu la ngo ta to fa cha cha langa mas sa le lava ia talosia o mau foi ma se ai e a wa foi le matanga foi le neva ia so ia langa tenga o se fo fuanga foi mo le lumanai pe ai fia if you want to have a course, take a course in these fields, please feel free to come and use our opportunities. You never know the benefit o lea al tau aveina o lea course and find it to ato ese si manuia mo le lumanai.
Ia, tūlanga nā peo ni tātou whatatia longa, nisi o vai ngai au na whamanatu, i le mamalu o tātou tunu, ia a whai o nai tau sa ili se no fuanga, o se whale inga. E te anga i ai i le tāru se fulu male lua, a ngā i le lua i lea uli, maua le avanoa i le tātou Vision Restaurant. O le tātou whale inga o le Vision, ia o ina, ia le, o le awhasuta si le tala. Ia, masalo. Ia, awhasuta si. Nata le sfulu, ia, lunch break la. Ia, na, e te talai. Ia, e mwhai na awhamana au e whaisau puki, bili mai le lua o fitu lua, ia o na so tai lea, i lalo i tātou vaenga, ia o le kako au whinga luenga le o lo ngā lue le Vision Restaurant, ia. E whai ia, sau puki na vaenga. Ai, matango fia tau mawhtanga, ele i o mele menu ia maua. Ai pea le mate whalongo atu, le sau o le sa sala mai o le, ale kuka mati no i hei. Ina ni tai au. Ia ai, whamalo le whanau a onga, ali mata mai jai, ia o lo tapena ina lea, whamoi moi ni aso, ia mar whangaso longa foi, o le nei masina. Ia sei pa ira so tōs fulu. O nisi tūlanga o lo iai, tapenanga le tātou universite, ia le whaunga i le aso luosu malwha, aso luosu malwha o September, ia umal vai aso le nei, vai aso lea, a o vai aso na tua, ia o le a whātaunu wina i le vaenga lea o le tātou whaunga, ia mo i tātou umana mai a o onga, ia i le semester mua, i pole tau sanga fui den te. Malo lava, toi titi, ia le newa tau lau el tau wha moe, wha malo lava le sa ili, malo wha le whilinga i le tau o mawhauwhaunga. Malo lava. Ia, o le tūlanga nā o lai, iai fwori tātou ngā luenga nei vai aso, ia nise o fuafuanga, ia whalau iloa fwori tātou po kalame o tūlino i le tūla fitu i le fiafia nei, ia ai, o te lori si tātou po kalame le o tūri mata ia e le tātou tunu, mas, tātou au manu, o te lori nisi nā vaenga o tala noa mai fwori malu le tunu, ia po ai o le whatatano, pen whainga whainga highlight o ina ia ai pe o le vaenga le na, ia o le a whairua pe le tātou tunu, tu sei mai tātou o whenga i ma le vaenga lea, le mamalu o le tātou tunu, ia, i o tau whaiva ma ngā luenga le nei aso, mas, te iloa e whaisina asa le la, le ola le maruru, ia e vai, i o kero, ia, tā lo whai e la tō lo whai ele ngā whatausi leo le au. Le tau tui lo. Inga, le vevelo le la, Ia. O ta masani lava, ia, but nevertheless, take it easy, be safe out there. Manuia lava whi au matiu te o le a whengai ai, o i tātou taitua tasi, ma ia sanga whātasi mai pele mana le ali e taitua lo mai tātou ia mawese, malo longa sili ia, malifile muli nei aso, awhatai. Ia, o tūlanga nā o le iai tātou po kalame, i le nei aso marwhanga aso longa, ia peo nei a tātou whātata noanga, ia whātai tele le pa ia mamalu o le tātou o tunuu, ia o mai mua mai, ia mapua whaafonga mai fōi le tātou po kalame le nei tai au, ia e tu sa peo nei a tātou whātata noanga, ai peo nei le nganga o le po kalame, ia o le whalau iloa, ia matu ina atu po kalame peo nei le tātou lau mua le papa i ngara nei, ia whapea le tātou wa onga seila, tātou wa onga whafo mai mo tō tua, ia ma meo lo a ngai iai ia le awa onga i nei fōi mai tau, ia ao le whai ungana o tātou po kalame, e mo mori atu ai le le whaafutai tele, ia le mafuta mai fōi le nei tai au, ia ai au lo whātu le pa ia mal malu o tātou tulu mai mo mai runga o tātou penga whamatalanga, ma lunga o tātou TV, ia tātou mtua tausi, lo tō tāpua inga, whamanuia le tua ia Samoa, ia mai tātou umaro maua mai nei whasala launga, tātou toi whiloai, i le aso atai au, i le lofa maleanga le lei o le tua. Soifua ia. Soifua. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi
I Samoa la vaia, o whaamai le pipisi, le mafuanga o le tele o mariu fafuasei. Marus fulma 5% o tangata matutua I Samoa, ua maua le tino puta. Ma o le afar faitaua o whai o tangata, maris fulma panuanga I le onas fulma fata usanga matutua, e whaingo o fio na afia I whaamai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia I whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mafata tau, tango fio o le aba malosi, ma le le whaanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaititia le afianga I whaamai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu'u le tapaa, tau mawhati mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaava malosi, whaanga yo I le tino I tebi uma, mawhata ua siaki masani I le whalemai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life.